E kore te kaunihera o te raki e tauawhi i te SNA, i roto i ngā mahere e tohu ana i ngā whenua tapunui, ara i ngā whenua e taka ana ki raro i te whakaritenga SNA, ki roto i tā rātou rautaki mo te rohe. Hei tā tētahi o ngā Māori kei te kaunihera a moko te pania, kua whakarongo rātou ki te tini o ngā whakahe a te iwi. Engari, e hari te mea kua tino kore rawa atu nei te SNA nei. Nei rā, Harata Brown. SNA! No way! Nā ngā porotehi pēnei. I huri ai te aro o te kaunihera o te raki. Ngā kaunihera kua roa tēnei kaunihera anō hoki e taringa pīsai ana ki ngā hapori ki ngā iwi. Ko tēnei hakatau a te komiti rautaki me ngā kaupapa here, he taringa puare anō. E toru marama ke muri e 8,000 ngāreta i tai atu ki ngā kaipupuru whenua o te raki. E tīpako ana i ngā wāhi SNA. Ko te whāinga he tiaki i te whenua, engari he rereke anō te kōrero o ngā mana i te whenua. For the councils to justify that they should be the kaitiaki is wrong. This is bigger than the foreshore seabed. The new National Policy Statement for Biodiversity, when that comes into effect, district councils are required to enforce that. Not that that's our choice. Ai hara i te mea no nanahi noa nei tēnei rautaki i uru tuatahi mai ngā SNAs i te wā i tau mai te Ture Resource Management iwa te kaumātahi. Ko te whakamapi me te whakatūture ki te tiaki i ngā tupu wai take te whāinga. Ko te tūmanako ia, ka hakarongo anō te kāwanatanga ki tēnei reo i te mea e noho tonu ana te mana o ngā SNAs ki a rātau. Tōna tikanga ka hui te kaunihera o te raki me te minita tuarua i ngā take tai ao a James Shaw i tēnei wiki tonu, me te pātai nei a tēnei kai kaunihera ki aia. Ka pēhia ia i āwhina, āpūtea nei i ngā kaipupuri whenua, rātou mā, tātou mā te Māori, kua roa e tiaki ana i te whenua. Kei tōna ono te kau ngā whenua o te motu ko whakamapingia e ngā kaunihera. Ai tūmanako ana ka tau te rautaki matua te kāwanatanga, te rautaki e whakatau ana i ngā SNAs hei te mutunga o te tau. Harata Brown, Te Kariri.